Жалпыңыздарга assalamu alaikum. Ошкор YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандездер биздин оокаттабыз. Тактап айтканда Оокат районуна караштуу Барын айылында турабыз. Барын айылынан Резида чабандез чыгат экен туугандар. Өзүңүздөр билесиздер, жакшы аттарды чыгарып жүрөт. Эми маалыматын берип, сиздерге жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Резида, assalamu alaikum. Aslan. Саламат, кандай? Ден соолук жакшыбы? Жаңы аттар келген окшойт, а? Келди. Муну ким? Өзүң маалымат бересиңби дагы? Өткөндө бир данчак чыгардык эле акыркы жолу. Эмне болду ошол? Кетти, штаб кетти. Данчак кетти. Азыр бул чыгарылышта канча ат чыгат? 2 2 та. Биринчи номерди ушул, а? Жаш кандай бунун? 4 жашар. 4 жашар. Буну ким сатат эми? Өзүмүз акем сатат. Акаң жок бүгүн. Жок. Маалыматты өзүң бересиң. Бою канча чыгат? Өлчөп койбойлубу? Boyun ölçüp koyulca 40 metredi, euro metredi. Sal ölçöylü. Toxtama. 64 eкен, ha? Qaysi putundan aqsaganda oldu, bir putunda şiltep basqanday oldu azmı? Ha, taqası tushpagan ket taqalatib kelib ko'pshilib qo'yib. Ha, ko'pshilib qo'yib, qaysi put hozir? Mana. Ko'rsatib qo'ychi o'shanda. Shuni aqsab o'tadi, ha? Mana aka. Ha, shilib qo'yibdi da qani chiqib qolibdi, ha? Shudan aqsab o'tadi, kishi aqsaganday bo'ladi-da. Boshqa densolig'i qanday ham, qayoqdan keldi? Parodasi qanday bo'ladi? Uzunmi? Rossiyadan keldi-ku. Qachon kelgan? Ko'p bo'ldi kelgan. Hozir to'xtachi, bunday tuyoqlar. İşi gemeleri yo'q a tuyog'inda. O'zing taqalatding bile. Ushul taqa жаңы ekan da. Ko'rib turasizlar. Bu yoqda tushib tur. Naraqa bursang so'llarning jonboshlaridan ko'raylik. Üstü qanday atning üstü? To'liq ayla. Üstü to'liqmi? Otni ko'ringizlar. O'zi bunday shiltep bosib o'tadi. Qizarib qolib turadi tuyog'i. Buni ham qancha deb chiqar dedi bahasini? 250 ming qirg'iz puli. 250 ming so'm. Kem bo'ladi, ha? Birinchi nomerdagi ati shul bo'ldi tuğanlar. Bastırçı da bunday. Basığını bayqaylattın. Erkutun aldından şilep asıldı. Gördünüzler. Qaytar var. Rossiyadan kaçan gelgen bulat? Ko'p bo'ldi. Ko'p bo'ldi bu. Qachon taqalattın ele? Hozir taqalatib keldim. Ha, bugün taqalandı bu. Az taqadan endi shunday bo'lib qoldi. Je murunda shunday qilib chuvla. Ko'kreklerini. Kelgandan keyin bu. Mana qavoq qashini ko'rdingizlar. Aldı arkasında ko'rsatib o'tamiz. 250 ming deb aytildi. Bu qo'sh daha bir at chiqa o'shanda. Birinchi nomerda ushlat bo'ldi. O'zingizlar ko'rdingizlar. Riza Chavandez ko'rsatib berdi tuğanlar. Sizlerden like, bizden жаңы çıkarılışlar. Bu klichka qo'yib qo'ydingmi? Ne deysin klichkasi? Chechen. Moynu jaman uzun ekan jonivar, ha? Jevichi qanday mana? Jevichiga yaraydi. Jevichni kuluktugi jengilligi qanday o'zi? Yengil. Jengilmi? 1.64 ekan. Rossiyadan olib kelib tur. Bo'lganda tartib berib o'tasiz tuğanlar. Sizlerden like. Chechen bo'ldi birinchi nomerde. Bizden alыстабаңыздар. Like basıp bölüşüp qo'yingizlar. Nomerden alыстабай turuңuzдар tuğanlar, mına atты көрүңүздөр. Риза минип чыкты. Qanday at bo'ldi? Çoğu göğülöz. Riza ikinci nomerde uşulbu? Ha. Assalamu alaikum. İslam. Niye türesin sen? Ben bir akamdı gelem la jaş bolaligida qilib to'yda elamözüm. Kelib bir miniber, jaş bolalig öz O'zbekistonda ekan. Suranib qolgan uchun keldim daligida qildim. Ha, şopur almaşa onda özün çıkarıp veresin bunu. Özüm minip bereyim deb. Min onda. Ikinci nomerdagi at ekan, İslam kelib qoldi. Riza bo'ldi, damalasizmi emi? Birinchi chiqarding, ikinchi nomerde bizden alыстабай turuңuzlar. İslam malumatı bilesizmi bu atni ham qanday at bo'ldi? Bu at aka şu ayılda çalıp жүрген atdı. Ayılda çalıp жүрген at bu. Şu ayılda çalıp жүрген at bu. Özüңөрдүн айылдын аты. Parodası qanday bu atni emi? Parodasi aka bu, Qorabayır. Qirg'iz yilqisi Qarabay. Jashchi. Jash aka
Jettiga ketip atat da. Жазга жет. Жазга жети? Токточу мына кабак кашы жайындагы. Болду. Буроолорун көрдүк. Азыр көрсөтүп бересиң көрүүчүлөргө. 4 казыгы тазабы? 4 казык таптаза ака. Көкүрөктөрүн да көрүңүздөр. Мына агы эмне кылышка портерге улакка жүктөгөн да. Кичине эмне чилип алышты да. Мына жерин, Не кызарып эме сыйрылган жери турат. Өз ака улагы тамай. Улак тамай, кандай улактарда жүргөн ат? Şu elde çoğul жүрдü ака, şu alamан улагы бар жогунда çoğul жүргөн ат şu жерде. Торпок улактарда жүргөн ат, чоң жыйындарда. Жүргөн, улагы тамай ака. Бул атка айта берем мен. Нелерди көрсөтүп бересиң эми бул аттын нелерин? Билек ака бастырым да. Түлүктөр неме кыла. Бураларын көрсөтөм ака мындай. Көрсөтүп берем да. Болду. Айда кичине алысыраак. Мына атты байкап туруңуздар, улагы тамай деди. Ислам көрсөтүп берет экен бул атты. Кой берчи Ислам. Исламдын чапмай адаты бар да чабып баштады. Буроолорун ошол жерден көрсөтүп койбойсуң буроолоруну. Экинчи номердеги ат ушул болду туугандар. Азыр дагы кошумча маалыматтарды сурайбыз. Ат жаккан болсо ээси менен байланыша бересиздер туугандар. Буроолорун бир көрсөтүп койбойсуң оңго солго көрбөйлүбү? Улакта жүргөн болсо. Экинчи жакка дагы. Болду. Эки жакка бирдей эле бурулат экен да? Үстүлөрү кандай аттын үстү? Üstü tola ekan aka. Үстү толобу? Tola. Колго жоош эле, жебич кандай эми аттын? Kolga жебештиген заколле болсо керек şu жерде. Көптөн бери кармайт ака бул ат. Түбү кайсыл жактан келген ат эми? Нокаттын эле аты каякта? Ака бул Жаллабаттан келген экен түбү. Жаллабаттан? Баасыны канча деди аттын экинчи номердеги? Кайман аты барбы жокпу? Кайман атын айтышты ошол Ширам болгон экен мурда. Ширам? Ошо мурда Ширам болгон экен. Кайман аты Ширам? Ширам, Баасыны канча деди? Баасын ака 3200 дейт. $3200. Атты көрдүңүздөр 3200 деп айтылды. Эми номерлерин айтабыз туугандар. Эки аттын кайсынысы жаккан болсо байланыша бересиздер. Номерлерди айтып койбойсуңбу Ислам? Болду, токтот эми. Улак кылып үрдүң го, номерлерди айтып өтпөйсүң байланыш. Ошо номерлерин айтып коём. 0997 плюс 996 997 менен 86 76 номери менен байланыша бересиздер мынакей. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз, саламатта калыңыздар.